Superintendent of Police jong ke iskasil sebab Vivek M ula pentip bagi polit kalayo jengtip ha kapor kumbasan baji ai ha ka bai dei bagi jingjias din pasi we ubreu halaimer apa shilong yaw ni ubreu belas din pasi halaimer ha ka step arpulai terik la itu kum Vijay Kumar Singh arpoisnam ubasyang basa halaimer riat soklor uba Vivek la itu ba yaw ni ubreu la yo I de kibreu ke bayat kai step bat ki bala pentip no sya ki bor pulit hakaba marmar kila poi sya ke tek jaka man pendap ya ke jing don kam bat ya kamet jong ni la penkit no sani grims na ka benta benle ya ka postmortem uba Vivek ulai tu uba katum ke jing lap na ke jing toket kam don kono kono ka dak mong hakamet hanrai ban pentik na lani don ke ban don kti ban penyap ki pulit ke dang ap ya ka kai poj jong ka postmortem wat ka kes ka ba supaya jingstin pasti hentai halai mer meneru hentai gila poi marmar hi kitip kipulit ki wajin tip kumba san bace gila dan ki nomor nom ya ka step ek bayi yu new brio ban marmar kita pentir kipulit gila poi hatu ceka ban gila khot hentai ki fasal forensic team gila poi ban hang tu na pedap ki formalities pala nara yu shan nigram spandai postmortem lu kindang le menta kami ni nangta uni la identify yu bukateng Vijay Kumar Singh bar poisnem ubasa laimer riat soklor di lor kani ru min arrest ka UT case kam dan dia de hadu menta te kani ada kelak jong case kini ngam try kini ki pura angat ki tu yu baik ke lomba kerja ia kerja kastak ni. Kata kami ngapa ni tu ba kamet jong bero angut kini ki di Westin pasi dan kanu ga dakmo. Ki dakishin di power ki bagi diga suicide case dari ingin sapetik nai kata hadir ke postmortem examination.